Okay, so fesgama hula dunya agus belchu gu semina hi ishil na noran. Bí sin gu ma tolichte gu mi raniel ma kild gu a gal orage a noch. Druchig agus hokig ranel an een glasgow, ga peltjes hanen en jopach sin chelach ekja, turf a vache. Glunnig Gaelic, nursichen, ze polishman en h-obrachin agus ans na tramichen. Agus hu gur a siawn chanan na dúcha vincha. Ma sin, chas a Earraghaidheal nach roig a tchekis yn sgol ecia, agus nua ura yn corum a chinsachw an yn sgol eile, cha berui a chleim a vecia. Hai na orchicha an yn Gaelic an yn oli chlasgw, agus anua sin an oli Dùn Éideann. Ha níis a chruch a lico seachat. Scríb no dhéiticha imig lea bheil arish agus litrichas na Gaelic agus eachdraidh na Ghaidhaltachd. Ha na stúricha project Deòir a haar an sas an an làmh-sgrìobhainnean Iain Mac gan sgeulachdan gan éisteachd go bheile gan fóisiú. A toisiú an blianadh le John Jews eile Deòir an Collinsy, co-éisteachd le Christopher Dracob. So, sin acate Ronald? Tapala go mór, Alison, nach Gaidhlig agad. Ha mi uafasach tolichte a bhí a seo? Well, ha mi sy'n tai. Ha ma ha fi sy'n tai, dúnan. Ach ha ma connechu roedd úla. Agus a bhí brín an dunne seardam van grain en draste, Iain Mac go Deòir. Sawn as an narahar, tuloch long a bheit Iain Mac go Deòir. Rúgúge an sa bhríanna 8 sa gá, agus dhéige sa bhríanna 8 trífichad sa gá dhéig. Húga na bríanachan 8 sa trífichad go 8 sa trífichad sa gá dhéig, a siúil ar a Ghail agus páirtean éile gan Ghaidhaltachd. Géisteach crí sgeulachdan eachdraidheal, gan scríobh gan an Gàidhlig. Be toradh na h-obrach deich làmh-sgrìobhainnean as bheil eachdraidh an daoine bá thimcheall ar 3 sa hoc go 6 sa gá. A hinse an cànain hen. Ha 7 an Inbhir Aora agus 3 an Dùn Éideann, le córma agus 4,000 de scríobhadh. Ha opidóra $1 mar a chuairst Alison an draste mar project co-obrachail le súl bhí leabhartha na Iain Mac. Mise. Carsannach seo a gopur. A mi bhí a hain rí go gan a ná slide agus chanile go. Seo sin me ha. Chanile sin deich ha cear sin. Ha ceir sgeulach an diagam ma hirúg. Ha mi dal dhéanse go bhrotach in ma gach ginniu gan dháisiú as na fachtan Mac go Deòir agus gan críochnachu as na fachtan am hín. Ha mi dal gan dhéanse ó réir ortú na heachtraí mar a híisih sa liste seo. A táisiú le sgeal a líon tíornan na Éileán, a glúsad trá líon chluineadh go líon an caimpalach, sa críochnachu big anas deoid blianna Ghaidhlig. Cànain mi dal a déag meach a liste, cheann haisibh a dal a bheithcin an tíchtal an seo úlaigh a ríist. A gopur an nest. Cànail, ha mi a chéit mé as cruú. Cànail dat ítir ag Mac go Deòir a bhríanna goláh an táta, báthú bheal a foiil, neo Earraghaidheal an Éireann. Fé me sin cruinnechu go an an tíirúch man ró gúth a Landlig. Agus cuideach gur head dúch ar a Ghail a bheith a feigh scoró Iain Eile John Francis Campbell a bheile a scrútach gach fachcail a scríomhaige.
Beba hafa ga sgwr ysgrifig yn yr hygt hwys yn y lai gehain. Ac sgrif Mac Deòir stw eile cwdiach y bhuineadh Rishninan, rental, loi o sianach, agus na henneman ag cwyd gan y daoine a hwg na sgeulachdan ga roedd coltish. Hi siw y ffisra hw sio y rhysg cwdiach. Agus, ha sgrifian a tirwg awns na làmh-sgrìobhainnean nach hyd an the làmh Iain Mac Deòir. Cha fi tîd ag sŵla hort o'r sin, mar sin lefi mi mach y liste. Yn doran ffaid yn y ban y ffriwnsa dan Ghaidhaltachd, och diag trifig yn diag, leis normach gydesbig mach Earraghaidheal, minister de choehanal nioes yma lich yn tirwg, clofwyd, le beach yn sgrietje ianiog eile. Yn doran ffaid yn y ban y ffriwns, doch hastel in Inbhir Aora, a rhys le mach Earraghaidheal, a rhys clofwyd, so rhys le beach yn ianiog eile. Yn doran brechan madi ústan, le Iain Mac bard van y farthyn, làmh ganúra, chanilis acam sa coiú co sgrif sio sias. Oran na tí, cwdiach le bard van y farthyn, a rhys làmh ganúra. Agus, bhuineadh traditions about the island of toradh, làmh ganúra. As you fecin seach D rish a reference bhuineadh has seo, has sin a cialach nach éile ans na làmh-sgrìobhainnean ag Mac Deòir ach ans an Iowain ag Iain Mac a roiine tar hangahug de scialach an Mac Deòir do hir na látharna étar 839 agus 840. Chan éile an tétar hangahug ag ach má láimh agus ha go me sin asada ach ha Jennifer Groich am drasta. Awns yn dasglyn am Inbhir Aora color siachor, shall me go beat that gonna traditions about the island of Toradh on the mian na horad show. And Toshach Maha, sgeulach bhuineadh do lín chláin daoine, sin lín tíornan na Éileán. Awns about has sin a fecin cwyd gana dúdiatas na ha làmh-sgrìobhainnean Mac Deòir, han làmh ag ma, a chan lítrachug sam póngach ag fegannáte. Ha clacug làmh goidid an drastas a ríist, leid V a náte MH no BH. Ha da isimpler sin riachgin seo. Làmhan, agus sgríbte SGRIOVTA. Cwdiach chan Mac Deòir le enemanátje, oordan an bia fagal bern farm bachor enemáte vi sa sin a tahart ag fiar hoshach na sgeulach seo. Na sin bachor fisviagu grún rutan maien vi Mac Deòir. Cadianadíomh gan scod, ach ha folashach bí a dul an English, cion han sgríbe ag Lomelwan líchtrach go bhípin Gàidhlig, leid Ear, I-A-R, a náte AIR, agus sé, S-I, a náte E. Jónsi ha sgríbe agus lévug na Gàidhlig sna Beirlig a hain, agus bheit hain na sgealacha, le coine anabarach láiter, mar sin yéistú garí sgealach, coinnichu gaí, hídige gan a cartel an aige, sgríbige siasi, hídige an oorsin chan an sgealacha, léige mach na sgríbe, agus yenige nochta de gaharichen. Ach mar a hoek se vanadis doche, soundsen da làmh-sgrìobhain rishnapper sin D6 agus D7, a ha voorgoed gan a sgealach an tjeristeach aige. Chan ilongder sin ach gdeorchan pácaid, sgríbte golua gan móran cúran. Chan sgealach an tjeristeach an nachug iter, ans na príomh làmh-sgrìobhainnean D1 go D5, a verid sgríbh go feichgelach stega Gíriú gachi roedd coltas. Leis sin ha misisitig sin ag ní de seo,
gur goid rábhas a bheith an tíirúch thimcheall 8 deich. Dá go an cabhaig. Ach chad líon aíomh na bearna na hísin ag bar na dúideag seo, má líon sinnes asar ceann híad fuití sin an sgeal a léugh mar seo. Éileann hiirúch. Fós bráthad do bheith Ghaidhealn gúairt níon do bheith gáil, sfearta chánaí anna siubhal an eile. Ba anúir a chaimach gáil a gaithcin ní, sfeas an taitheachge rinne haiche. Thug meach Ghaidhealn aine gabhain gun í thort searadtar do hathar a nachhlá. Stoch gur heb túailte seach searadtar a thuairte diristeach a thug an scialga. Agus Iain Mac go ban éichen fón an san cíneach líon nach chró searadtar aiche. Líon sin flax. Ná lá, tra bheith meach gáil an dé a bhochra sin bhrechas, charó searadtar I de bhórt is dhearab bréid leis an glanach a láran. Suairte níon chanéil searadtar ann is taith. Thuairt meach gáil ó bhuh a níon slóm an taith a hacad. Ciúnas a gút is tú bhí gan searadtar. Thuairt íse cha cín líon an san dhearan seo thug gón. A cha Éileann big ag cúlamh bhuile rís napar tíirúch. A fégan I grach gon hín líon go maitham, agus na féin Éileann big sin cíneach líon go maitham, agus cha bhíne chuideach gan searadtar an na dheir seo. Thug meach gánaid gealach dá níon, agus tamil big na dheir sin, thug cáid scríobte do bheith Ghaidhealn tíirúch. A dé do bheith gánaid fallabh thuairt meach Ghaidhealn. Why is it going to a striker? Thuairt meach Ghaidhealn ha mi nist féin na cáide nist. Spí tíirúch ach go meor hang an bhodach. Cha meach Ghaidhealn do hiirúch is thug ag caisteal am. Nise meach Ghaidhealn sa thua. Tra bheith meach Ghaidhealn cuasúas tail lochan Éileann an tíirúch ban mórlanach sin compulsory labour bhean tua ga cuasúas ga. Ban ag banna fétris bhetar tochail an ghlach agus ban ag léad strarichan tax saddles a droim a bhetar giúlan an ghlach chun an taith. Ba inlá bheith tuanach de na bheith chánaí an sa bheile bhíanach fatalach gan tín. Sú gach ferdachach clach ga as a gréib. Schaithe leilód condarí cach. Ach tradigad sios na clachan chai meach Ghaidhealn is virar brown sin halter virar brown in nír de bheith fardalach gan tín. Súrste chuna mí mar a reinú agus fullóh agus thart de lád. Galabh fer go bada fétris thug an lád súrte thug meise lem na lád ach chan ich úsa trí trahan bías an taith travis ólah. Na se chain nun sgeulach se mar chaimpelach war de carrig a badi a thug taihan Éileann a súr an na seach ciatiag daichet sa hoch. Bhí sin coinneach riisisan na satiste gan órad seo. Ach seán ist stáilí man hiad chaimpelach an tíirúch be na thuúr spe fiúnla gaoinach a bennim ga. Se sin fiúnla á daoine, nó fiúnla chaimpel mar a héad me sin dú. Se trickster tale a hawn. Se sin ha fiúnla lummelán irim seach kaintje skresam agus jewa a gáid hain dúnam. Han sgeulach cuideach a lí galachcin com massa van daimh étar meach Ghaidhealn gúairt agus meach clóid hún bhicean. Fiúnlach gaoinach. Ba súr ris naparte fiúnlach gaoinach
a chánaí an na badmhartain an tíirúch, agus be ina thuair na cóig éileann, sin mula í ullmha colla tíirúch. Ba féim ag Mac Dùn Éideann súr a chur a chaistal am an ortú, agus chaia do hiirúch a dhéach an féig a súr ó Mac ó bheach go lein. Rannig Mac tíirúch, heála Mac go lein. Na sé gníomh seo a Mac Deòir gur stúrach go fear na scríobhadh first an dúideach na choinneamh, sin in nóla sin. Choinneadh iad fiúnlaigh ag chlár bheachar. Mac live iúnlaigh sa garaide cimar a how iúnlaigh, how dollars táis na choiseach. Chuirt fiúnlaigh saonathe barach coiseach agus barach fráirc agam seach mar a bhacham a roiin seo. Dúirt Mac cimar a gúta sin a bhí scarantha a bhainte ma thua a fas na smisa tra gasas at sin. Chuirt fiúnlaigh a bhí mar a bheith mise tra bheith miog tra hign go léiminn hadis ach anis tra hign go féimi mi coiseach roia. Snach éile sin barach coiseach. Agus a roia tra higig fer fáire canaich cineach anún ach anis tra higneach a fráirc ci trí. Snach éile sin tuideach fráirc. Dúirt Mac Tugann is gan gan ósta go fáil sin drán. Na sé ha siad nach bhuineadh ach na sé ha sinne tíideach go fear na scríobhadh tú a chiad bhuineadh. Agus chaithin da gúin úsal cála do thaósta a Ghaidhlig. Thaósta a Ghaidhlig chan lisam ha mis genú gur gortan dónol. Gortan dónid a seo. Dóchan bí fís acúise. Gaidim Mac bochtal uisce bheithe, sníana cuach sgála Mac Iain ag rá ma nóraid ort a bhí go lein. Sin a favour from you, MacLean. Thuairt Mac Iain sé a bheithe le sain seo, sin a hansel, a gift. Thuairt Mac how thuairt gón fiúnlaigh goinach a scite go chaistal. Thuairt Mac Iain, jeabh sin a bhí ríist gáil Mac Iain Mac ag rá ma nóraid ort a bhí Thuairt Mac sé a bheithe le sain seo. Thuairt Mac Iain sé míortas a fiúg iúnlaigh goinich I eascáil hain. Thuairt Mac níimi sin trafis a gastal I de chur go dóid sketichte. Na sé ha nirim seach cainte ha seo agus na clissan a dul ort. Rud ha folle seach sé an luach bheith a chur luch ciúrte mar na súr ans na hamanan sin. Bí fiúnlaigh a gíche sa gáil cáidiris na Huaislan, anúir ha hen Mac Iain Suaislan clánach ula croin cáileach a gáil, tá bochtal ag fiúnlaigh na live nar a hiag ben bhoch gustai. He tost dramaí sa grá, gennych gachún gan a Huaislan eile mar a hocrasad, ach ha mi hín dul a horst bó loi. Chuins na Huaislan sin. Cha taló bhí déirigh fiúnlaigh, sa chula ginach go gra féin mise bó loi gan bhen bhoch chuideach. Mar sin ha bhen bhoch a féin nói ba loi. Han dul amach seo curiúnach Mac Iain a ha gra cursan a how tost na hún bhó a hacad gan a chadichat sa fágal de bhen hen fallh. Sa fiúnlaigh a fregurst sé ma bhen hín a bheit siad. Thug mi leumi gan an sciarnach fallite an na baraide an isise ha sin nóúram na spearstiche. Nise go rutagin difrichte, scial
maciide glas yn got, sy'r maciide hernych o Eora. Da na'n coersnich Ghaidhlig, y choni am yn got am yn ilan hirwg. Bad march artian y gwper cola. Fa mointach fôr brai got, agus fa mointach y dilan, fa choni ag sgalnish agus got, a fein y monia y sin golosgwyd son Ghaidhlig. Ganach yd cwydie y ffas am sy'n ilan ac yn am sio, he colach goro cwydie y ffas go maham wyrigan, o'r fa stych fôr dy hian fan yn grwf am sy'n agus fad ma le lwchgatich yn ilan son conwch Ghaidhlig. Fa wlad fa maciide glas agus maciide hernych cola ag yn naid y fwnia, agus gwydad y Ghaidhlig mae ein stych fwnia y fa sin, agus varaf maciide glas maciide hernych. Bawn na ilan diwra y fa maciide hernych, agus fa chartan y twynig am y diwra, agus fa fwyr ag maciide glas gynjigich tor a diwra a chwm bas vichtige hernych y Ghaidhlig. Ag yn nawn sin charo lwclwg iter am sgeulachdan, agus na rachig beth y yanafar niach, biad cartan y niach sin y fyd Ghaidhlig yn loch, agus charo eicl maciide glas ro hiram na mwr na fega clown yn hernych Eora cwmad ie. Fe cwman ffade i'r chwan eiter Eora. Fe ymla ag tranion a chonag bata y tîrch yn tlia o ilan Eora. Sgrad freniche gybef am bata y tîn le tor a chwm bas fichgyd hernych y Ghaidhlig. Agus cael heb go port sgarnish, fara ro fwyr ecce go digi gybata go tîr, agus laia sias crigan y chlatich. Nes y tre tachart maciide glas y cwrffaityn ar diwrich, sy gelt yn galige feichgyn gaif. Tai fichgyd glas am yn got, fara ffwyd at y golas da gyfara awg. Hag yn trorach y golag am syfonchich eiter sgarnish agus got, fara fila gyffagal. Nes am I dwlich y chartan, ach sy'n y ffatan mae iedig y hagen gan sgeulach sio, lai clawn yn hernych am sy'n lag agus galaf maciide glas. Chan i'r twydig gawn am I dwlich, chaf I ffisach yn h-obrach, hachar. Nes en tiach y chai y fahwg am y wad y fwling. h-obrach. Mac yn Éideann y van y fwyder ag van y fwling ag y van y noa. Mae lachan fiwn y choni am y h-innse. Chai lo fich fiwn y hachgwg le I hwchtym am y wad y fwling. Hwg mach fiwn mach Éideann go aitio ddys nabertio bach na croche, schroche. Hannig y fiwr, sy'n piwr y fwyder, gaechgyn swrti y ddicynir a bal y fwling gan bodwl a sbra smwlan i'r croch sio cha dŵr yn toradh. Sy'n ach dŵr. Nôr sy'n sgrifwyd Éideann os h-obrach yn capol van yn noa. Nes y gwrtio gybi cwtach yn sy'n éisteachd yn ysgol cafyd h-obrach yn capol. Ilag van yn noa. Agus bí siŵr y hortan ar y gyfer da enem de ag mach Deòir i'r near chroch y mwyder lachan fiwn agus mach fiwn. Ach ar os y sgeulach sio ach noten co yw siomata yn yn sgeulach yr eist le enem eile i'r near chroch y mwyder Iain Mac diwrach. A sy'n dolwch lentyn mor an Iain Mac diwrach. Se lehanach a diwra van. Bhuineadh ceanna tú a diwra do chláinidhean
dúich ich, at as, a bhean. Seanis. Ciad scial Iain Mac. Ba moidir ag sorpa, sranne dawn son a bhuineadh, agus ba dig ag ceann dawn, ba rad na mónach ag Iain Dúrach mór tras na dig. Ba lá, a chur Iain Dúrach mór a dhíide le eich scréibh a hortigachi mónach an bhuineadh. Ba cóid eich ag dhíide, san darna eich ceangatar I Earraghaidheal in eile, tiad nan stré. Tra líon an gide na cléibh, galbeh gachi leis na héich, so réir clachcin na namanamh, ba an gide san astar a haltar na laibh, sé fallabhar hoiseach ar in eich hoisich. Tra rannig at a dig ag dam of bhuilin, ba drochaid haridjige go muinte na dúcha lígan harij, ach ba rochún son eich, agus húch de deich baid na dhéirig far na drochaid san dig. Agus leis na héich eile bhí gevrang brown a ríist halter chain teach a heachúg. Ha an uair sin Iain Dúrach a crocha go bhainnear bealú Ghaidhligh. A Mac an sa chastal, an Ghaidhligh, ag an nawn. Nar dhéad sa matin, ha fechcin corp a bhaidar in a chroich. Ha dúmbach rí Iain Dúrach, ha gra seach a muidirach na chrochuch, Dé man Iorla Éireannach a bhuail an buide aramsa sa chur na fiach planasa. Mar sin, ha Iain Dúrach a dola dhéirin. Ha fuireach gréis an taian Iorla, snar a dhéh an choram ha gearga chin far an Iorla. Ha nóir sin a tíide a herug sa torst a chin do bhacideáin. Ha gra sér do leitse mar charad na mar navad. Mar goas ved mi goch bal a vartain, vid de bheil súr de bhaal. Agus ha enem an sciolacha an Iain Mac bal a vartain, ha sin dolga chonne hu geríist. Sean nest gasceach eile a hana hiristeach, agus mar sin tornas siubhal. Làmh-sgrìobhainnean. Zo te hoeft te gaan. Làmh-sgrìobhainnean. Waar ver is nabertje làmh-sgrìobhainnean. Gewoon niet uit je gulles. Het tiru is kolle. Bij mag de Neil mag in is nabertje làmh-sgrìobhainnean. Agus hirste rischen dan doe mag nel gulles. Nou dan doe dan hoe nog de wachtjaan woord. Bij oudiger varkjes en paardjes, ze hoeven wie bihanten gaan kraken, agus hoeven wie bihanten gaan kraken, agus bij de haarskipper baten aan de varkje arab. Bij de hoehanag aan de ballenferren is een apparat coolest. I.e. Schrijf ik I.e. Zullen mesje, en een beurle bij hier maken jaar. En zo gaan je dan nog Kuldas. Lichtrichter K-Y-L-E-S na hukras toe. Kuju, van Neil maken na haarskipper baten, van shisher werk, je, zwaat goleer trein. Van Neil schepliana gunwal affair to werk. Garot de luggen alpa, naam ach tul men kan vinden. Agus van een glachku ag Ghaidhealtachd gan crochuge na húla bliana ver na díist. Nishe skiel go ma fata, so. Ha Neil Cholas a dúlta gevale feig, ha Ghaidhealtachd a cura vuur gan Cholas sa múr a torste chroich fallad, a ha Neil gan torst iras. Ha Ghaidhealtachd a gorta gu Neil sa deolachaiche horst na prísanach, ha múr a chingan cholas a chan I dunnestach ach dal dú, mar sin haisen I de horst na frísanach. Se bhúla ham, gael dal an de bata ga horst go múle,
Ha Mac-Iain na híanan agus an bhata a stidim a géirí slefí na jeomhharige ha dal gan sabalach ach na reiges a dúirt ha trí gan a fir ag Mac-Iain ga cheall le Europa scaach als de bhata hóte an sa chlapach. Han gide búrst ag Mac-Iain galorach díadach an an ammas teag a bhahug sa chlapach. A Mac-Iain a crochug na trúr sa feinach de gá dé bear leis, fanal an an mula go bhí na dhiide ag dúirt beag gáil gachi. A dal a tort súla na trí cuirp a chroich sa gra gain mar roin dal gachi chun a chuleis. Leis sin ac yn y siach sgeulach yn y bhuineadh da lín chláinidheáin. Dan an y siaciatiag trífichid sa cearnaidhean a hóisi cócug na'n cóig bliana étar machcalan mór sna lehanich. Agus mar a hachras ha rottingin car as a navish ag Mac-Iain a bhuineadh gan gerad bliana sin. Rental of Tari. Han het Mac-Iain a gin se gan can dúire ach he luachar. Het hóisiú Rental of Tari as the sermon was set by Ewan and Lachlan MacLean by warrant for the deceased Sir Alan MacLean for the year 1674. 3 Markland Hianish possessed by Don Glass pays in Scotch money £80 of victual 120 stone, crossable in MacLean's hands, and had thereupon 5 Markland, Heilepol, 22 male land thereof possessed by tenants, and pays in money £67, 13 shillings and 4pence of victual, 73 stone of butter, 1 pint. Hasú fecin mar a daoine a peag a mal an an bíag chomadi an an Earraghaidheal clé gaun. Agus mar sin ráist. Ha 3 dúideach eile an bheith. Station ha 3 sgeulach gan na bhuineadh gan na blianachan de Earraghaidheal san Ireland as a hoki. Ha hiig sin tarsin fer chalarst a han a chamarannach a lochaber agus an oorsin díist na hahar sin mar ha Iain Mac dúrach agus Dùn Éideann chuúis. Ach an doiseach me ha fer chalarst. Tíria no tíirich. Tra huad Mac-Iain mór siliv ans na ferrin a bheith Mac-Iain, Charóan tua a bheith Mac-Iain tullach na mála feig ach do Mac-Iain hain, agus fa muintead hiruch re heach bliana a dúlta go bhla feig do Mac-Callain, be min cáise agus spray ben nás leo bhí tort in inad Earraghaidheal, agus be mal ciatna a bheith Mac-Callain a gagart. A ceann na 7 bliana cha farchalarst do hiria le Berlin mór schuideanghéid do hiria go bam as le Mac-Iain a bheith, agus chréid fir hiria agus húgad gan tíim an cáise sa bhín a bhain stór. Stra huad farchalarst an luch an sa Berlin hog suas a hiúl agus heall holla. Leis hanna tíristícha gáil arachas gan de ligad le farchalarst falla. Hat dul as a dheoi ach han gamarhanach a fein blána hiúl ganna goig an year tá techiúg. Mar ha Mac-Iain bra la ferrag ama vara na tíristích a fiscoró. Agus a tiúndag éilacin gan scial a ha gilé gorid seo fer chalarst san dúrach mór ar carad a tíidú. Tra hannig fer chalarst do hiruch a hug an na máil van slúg a dúltach peag. Hug fer chalarst an spray sgeulachdan go an torte falla. Cha an dúrach mór na dheoi
Hannig suasrish roig. Húg uai an spray, sfida iad gan jugin helabich a roia iad. Angus na Arthar balla fwyl. Seo maha an daratúras bhein sgeulachie acan. Hez mi rotigin man sgeulachie acan ddírig. Nisha seo dal dú macnada chulas a ddírig. Dal dú macnada chulas. A dé dymach calan mór cod ein ar na ferrin a bheith mach gydain. Gleian tua fydd a fi ag mach gydain ans na ferrin mar a vat roia. Agus fa cwt gan tua leis yn ber mach gydain ac fa cwt eile a fel wan hadite leis y fwch tierna a hannig hadis ora. Fa anwyr a fa diwc iain, a dar diwc a fer Earraghaidheal, da gwynwysol eile a dol haracholash a ha eter cola styrig. Heid ochchag a chwyd hadis yn bata i'r tŵ. Agus van diwcs da gwynwysol eile sy skipa van sy bata yn cwnnwst a fi eile bahug ag aite rysyn naparar bwndw. Yn bwndw. Chai da bata go coed a hort gaif ach ba gŵr seitio gwaiter. Zwa woed granach. Agus chain na skippy a vans na batef nan orin koor hort. Ha dol du savel ag dúk, torste hulles ga sur o val, go vi eike hen sa luch na joir. Ach mar a hieshev an seo ag jedig na sgeulach, ha mach knus an dún sin kaim belach dún stahanis. De chur na vaji an Ilan, rot a hacher ha fisaken. Rot a hacher an de shak kier diag daich te noem. Tra gakker maal o goltu hoest dol, han datje sjo akbze sur o val, o juk ien. Hoest mag nus en doen, agus kaartje wil de skriving sin. Ga borin de wal, skriving nog, agus hoek mag nus daltu maal a feig, agus tujen na joishin beken de maal a feig. A je shit ha en skeulachie, Mrs. Kennedy, ek, hi maluig, su koi. Nisha tuidug Iain Dúrach. Sgeal Iain voor Dúrach. Ba fer de Ghaidhligh an een banavarthing in Tirug. Bam a Dúra a Hannige, spe Iain mór Dúrach a herstelis. Ba castal vichgedain ans naamshin an de lochan beg ag banavarthing. Agus van Iain mór Dúrach poste die nean vichgedain, hoek machgedain ga koere me gastal. Hoest is, glei gons en gastal sjo, gas en jit me diest, gebe kun a hikme. Galaf machgedain, skaf Iain mór Dúrach koerem gan gastal. Koe nochgas en loosje, ach Dúk Iain roeg, maar a hieshev en sjo, ha Gideon vich cànain a loscug toradh le cànain a lecug osin gan chastal sa Iain Dúrach a gra leis an dúch mar a hiisiú maravashk machgedain nach dag fútar spilleren akamse snan big nes leor ju vi akam chulin se full mat ráin man fetu stai. Canain mal h-obrach san banavarthing, snan beleums en gár canaia tusa. Agus ha enem an sgeulachie dalmach lein banavarthing ag bón na dúideach. Hij follasach cruthe seo an Iain Mac banavarthing leis na hachar sin roia. Nisha ha seo coltach rí rut a hachar
Gút a go bhí ar tathirt an sa cócúg. Cóig plena fichiad mas deach Iain Mac na dúch. Seo nátar na bíaláis bí fírin a chorganíinte ach strích go bhí sa sgeulachd éile fágáil an dúine chear, dúine gag cóhra do bhóa eachdraidh, cànain an daoine. Seo far a bhfuil a féimeáil a bhí cointear tiúndaigh an éile an scial, agus ha tiúndaigh éile agin an traditions of the island of Tiree. At long last Argyll did come and laid siege to Island House, and knowing well that the island would soon be his own, he did not want to destroy the house, but waited patiently till the want of provisions would force John h-obrach to surrender and give up possession of his stronghold. There is no doubt, but there was plenty of firing with small arms on both sides, and windows and doors broke, but the walls was not much injured. John h-obrach fired from the windows as long as he was able to hold out, but as MacLean was not coming, he saw it was no use holding out any longer, as their provisions was exhausted and no aid coming to continue the siege any longer. Argyll told him he would set fire to the house if he did not surrender. At last he gave in, but was so stubborn that he would not come out to deliver the keys, but put them in a blunderbuss and fired them out to Argyll from a window. This ended the siege of Island House, Argyll letting everyone go peaceably to his home on condition they would be loyal to him and his successors for the future. The rents was to be paid to him in place of MacLean. After Tiree was in Argyll's possession for some time, MacLean came to an agreement with Argyll and gave up all of the island of Tiree, but the latter, being generous, allowed MacLean a township called Balvully for many a year afterwards, now the siege being over and all things settled. Nach neolnach mar gagan sgrìobhadh cànain a bheith seo bearn dúbailte son Balvully, mar go raibh dulga scríobh mar gaachal baile bhuineadh. Cúiú, mar a thuaidh sin han scial an D6 cear. Nar a bheith Iain h-obrach a Iain Taithnealainn a nugibhich cànain mhór, ben nugab Earraghaidheal bhean an cócúg nan cóig brianna, scania each the darjúch a rúcúg nar a bheith cócúg seachad. A han scialach an D6 a dul han dúch a cur fer Iain dú caimpal a hirirg a húcal mal val a varstein for Iain fór júris. Hat le chéile na sálbuch cléir, hat a sabbaid agus san le Iain h-obrach a héitin lá, a he cúnach bethe chaimpalich. Tá fyr a chaimpalich a gud na nechaide as taiche sgan dorste fallaf go Inbhir Aora. Naar chloinjes een dúch déchachar ha an nárchug ha cuirnech iras a hirirg. A noorsin ha tsin gan dilan a hain. Ha gennych córtig di Iain h-obrach. Nes han a scialach ac in a torsugug le gearchúntas. Scial tírirg. Macra a ghúl anachug hirirg. Een banach, sin een badi, een factor, a jari chalm chléirich. Chalm a likuger gorwa vroin gorst. Stal mach goeid a vi a haug. Mach goeid a horst boei, chalm a horst kuiriga. Anisha station han scialach a toshu go kerst. Ans na sewn tímana ben a chlach an an alapa go big fioin látir ben mehir glach a dolo áite go áite jori fer a chumach céile bachtarú. Svan a chvaite fer a chumach glach grúa jéimtje dúis a hort ga. Ik naam ansro fer waren a carug na vaidi an an tíirug han ik fer de chlan ra an tír hua agus jere conrag an an tíirug.
Wat hametach le ver waren carug, maar feige ferritje aan de tirug, borin, kuma rish. Bij genaamshin ver dan benem kalm kledig, choni a genaamshin aan de balle rishnapperer, beestje. Dus gaan il echt drie ginsje dat ma wachgrach. A hij ginsje moran, ma geen palach waren de carug. Agus ma chalm kledig, no mach kledig. Skrif me man giistachke on the secret island towards the history of Tari, agus a reach on the Campbells of the Ark. Var vil one capital in the Torshahat do yespig kaimbal ver waren a karu. Bas in Nilan trona chutjes moor gan a brianachan vo shaki a diag sa jich, go shaki a diag lechet sa hun. Gag kalm klerach kohorug moor echtris bialadish in Nilan. Kujak, hij volashak ro socharam lehikje. Red bialadish, va shiches keun gach mart varavtje aan den tirug. Maar goashakje, keun vi na ber gelach, na dunje sampi eile sanilan. Red fianish skrietje na hechtri, va skatan. Skatan, aikje, asgach klier, glachkuk muntje den nilan. Hij duwt de golle habit rimach kra, zei kumanamach gavin broegoorstekje. Hij muur verin vermakkenen, kooljechuch verwarne karug, nach dat jaar iter kalm klerig, gaan hij lang akil ikkeler gevarslich mach kra is. Gugolde naatje kalm klerig, hij makkenen molog verille, dal mach goeie, skadenisch. Hij had tornes irisle. A mach goede denver grootje mach gra, ach maar een jaargoed is een grauw, haar kalm klerig, torst kuriga go kurim. A tri mich, talm, snatje biergus joch, horst de bach goed, haar kalme kurgach gin gan a mich, eke, gelachkrisch, en jay, gele. A mach goed, denver grootje, goede verachke, snoorschen, haar kalme taringe witek. Go Iunsi a horsted, ach a verhirkebal, kuman soulor of cool krech, zei gloich, kummer de live a chalm, a misha Ghaidhlig gain. A calm a shell, de staan, en via hun noorsen a goede klis a hekje, gos en grache jennever mag goed, ach a sich hau, at de glach, sa mag goede fijn, waar we noorker. Kalm klerig, a kaul gach mesevekje, zeg jedig na skjol, en vagal a nilan, se dolle jerin, vati shin blianna a chur shin, echon hafisaken, goro kalm de chur asentach gekje, am de shak gia dier fichet se nung. Nische, go barne karug en tirug. Chur mach cànain mór Iain Cainbal waren a carug, go evine sianachol a hwgal na mal an yn tirug. Le sianachol a mach a dior a cilach o gyntiawnach i dior seneschol, sy'n bani a rich, factor. Enem waren a carug ciar ag gan Iain a ver ach gyespig. Cwydw, gaf ver waren een karug koni aan de balle rishnapperer gorstan daoine. Bij na haar kleiner, agus va doel eiki gosmaki huga en toer, ach gaf verhirug gaules rish, agus goedant rompe gemara ugate, agus huiichat aan go chino bichele go se hoes a goeden grief. Bij ver rishnappertje dalen true. Ach bij dolmach genoeg in je penem kerstga, choni aan een balerisch napperer hoog. Agus ga chloinjin goro verhirug los Iain Cainbal waren karige varug, ga je vergne huisje ga junsi agus hoersted is. Ha boeien de hier hirug genusuas gemara diat u. Shodjelug na sgeulachdan me ha,
Ha dálan trú tost caimballach war na carug leis go fate rische cholas, var a bheith calamach an dúich gánalich ga chur fallach an de mar a híise bheith seo an the derag an the sorn na hacrúarcí, the flue of the corn drying kiln. Halúchtár a tíine rangsa hún an tehan a chanidad a chanilad a coiad an sa ná. Agus han sgeulach go críoch na hu tra hanig an oiche chur calamach an dúi ferbar na carú harcholas da dhéilean chola sé a gáil a roa ráid na jo sin. Agus tra fi ferbar na carú íst da saitean aike leis. Agus ha enem an sgeulaliche agen Iain Mac karster mos. Met alle raarrot ken me Iain agen jidig. Nische. Gaan er zaken ma hoorn na groechi ag va bar na carug e de hidegal as Nederland aansendoi show aan de shak kia dier daich code naar hanige hokal militie go sabaj en nugi a Franse charlach. As tre lichtrichen agen aginshim marva hoes. Ach marachishev ha da sgeulach elam ma waren na carug, or de hiertje naar hoeldag ro boeien gan a chiristiche chin gan worst, hech waren na carug, hannig gu na ugi, spegen ga pidig. Va verger moor mag je wonnen na hessev knoch, skonnig ja, schaja ga chonig. Ga je lees gas geulas, zwaar shin eiche lees, tra hannig ras, va saiteren eike lees. Arre na daretje, jolt en toer normaal a veug, da waren na carug, Hannig at kroin gemod ach joelt at peig. Hoort een bali die mag je wonnen een moer, han toer het joeltig peig. Hoort een moer femi at peig. Ba toer nog stoi, ga je moer mag na jou, lekker hoeke maal afvolket. Ga je stoilish, sfai kaag. Shin meta Tri sgeulachdan ma waren na carug, daar gaan je erin gewoon ietsje kursanne van mondjes herug gaat doen na ugi en tresoor ze helemaal gewil at de joel te gemaal de vijf. En ga echt tri schrijftje geen je gewoon nach sinne van ietsje akro at de joel te gaals en velishi en ugi a Franse charla. Randig mission kogone lennis under the Campbells of the Ark. I take the view that by the 1860s, the loyalties of the people of Tari had changed so radically that it was now shameful to admit to having refused to fight for the British government. Oh my goodness. Kayu. Ag bona dúideag ha man hianish. Gaidhlig. Gaan jij en een sgeulachje ha seo ach shores de wenigig en een vuur aan zijn sgeulach. Ha visaken grotachke de vi ag varacher machke je wonnen varacher man hianish voor heach kia diag fichet ze hoch diag a mach. Aan de shach kia diag daichet ze hoch ga je bar na carug oortehug go machke je wonnen a choredash na gria. Ik ons nach de wenige kursan a hoeke vrog. Daar mag je wonnen haast na griach maar woer aan de schakje die jechet zijn nung. Och brian, stij baas waren de carug. Shin na Ghaidhligh etter bialadish agus echtri skrietje. Maar nou, kursan nach Seo a h-obrach.
Mar ystrich sin mar ha, gan is sgeulachdan yn bhaine hwyl mach Deòir an yn tirwch, fel loy an nosanach ag a sy'n has go bihanta fech Earraghaidheal, sgrynich mach Deòir móran. Fe coiad ar mar echtri fforwch eile, ach sé rwtnionach gan de chrynich an yng gloi cown mach yn jirig, ceir wylen an yn tirwch. Mar a hísú seo tosúch sgeulach cown mach jirig a líanach de trom irig, dol a ghéalag bás ahar gneall gnáile ruaslih sar maitheh na féine. Ach fúni sin, gan ander a loi hen a mi dol a chun na corag, ach na ha mach Deòir rá ag an toseach, Huras an dhan seo o Iain Mac an y bad y ffwyd yn tirwch agus ag Iain Mac gynnagyn sy'n droi'n bwydau yn tirwch agus adafig gan y rhain o gwnnwch camera mor riod yn tirwch. Boris man. Nes se fyr lesson na seo mar fe Mac Deòir y goper. Hij sgrìobhadh seo an yn D10 mar a híisih. Yn gan a làmh-sgrìobhainnean an sy'n dy harinne chwyd notig yn Ghaidhealtachd. Hij gennym a hwch trwyr mar a chonig sif, Iain Mac Níl Mac Cànain agus donnach camera. Cha nid an a ionig me ha, gyfyd 3 tiwndaich gan a loi an yn D7 yn gan a Deòir yn pócaid. Yn dosiach seo cown mach jirig, dihanag na traumadig, dol yelig bas ahar gannai, criach yn rofwr na heidan, etc. Agus shalaf mar ha criach na chwch. Na NM John MacDonald, Iain Mac bala fwy. Ha tiwn da eile a toshugu yn cawn da bhuineadh sgeulachdan cown mach jirig, dihanag le traum idig, etc. etc. Ach, chan I lenem sinidar rys yn diwndag sio, nio, rys na diwndag sio rysd gan enem sinidar na chos. Ach, hed diffrigte, agus nas giura, gan ach ceir dwdag, na te sian na siach. Femi gore sio ach yn diwndag a hwyl mach Deòir o gwnnwch camera, a fernach tugach adef vig gan y rhain. Mor sy'n chai ac yn enem senid a chwrdd I gap tiwndag dy chown mach jirig an yn D7. Mae hed sy'n asyn nest agus mae chronichus sy'n enem yn chidis dich a hwg sgeulachdan na loian dy fach Deòir ha iad sio ac yn. Alanas mach garstydd, bad y ffwyd, Mrs. Kennedy, Cyddi Maldwag, Dol Mac Iain, bad y farstyn, rys na haws sy'n roia, mar D. McL. Iain og mach garstydd, mos, Iain Mac bad y ffwyd, Niall Mac Cànain, yn drwy'n bwysio, domwch camera, mŵr riod, polisman. Ac fyddi sy'n began enem yn y chwriw sy'n von dwyag sio yn y laif clín. Oh my God. Nesio, coenichaf na chael am yn D6 ach iawr pocket. Chan it fisac yn cyrsona hanen na henem yn sio awn. Chan it fisac yn iad dwn ag yr o sgiolach yn loian, etc. Fa sio. Chan it fis cyndiach ac yn cyrsona chwydda loina tro chwyd yw. Ach chwydda loina tro gol Mac Iain. Von dwyr da sgiolach cwyw mar a chonig sy'n. Dol Mac Iain. Ban y farst. Mor sy'n sŵli mysio gyfel yn dwy gas ciolach yw. Gosimpli gianta. Sian a henem yn y farach ma ta tosú gaig a hoch
Níl Mac Garster, Roig, Níl Mac Iain, Roig, Níl Mac Lodge, Giespig Mac Lodge, Balavartin, ach dé facal sin Hanentin Mac Lodge, B-A-L-L-U, B-A-L-L-A, dochan ach ilandach, ach droch hoisach Balavartin skrivig. Could een J sin dal Mac Iain, Balavartin, ver na haversin roie, gag mi mach as de liste a gunna groch. Een noor sin, as ni chin go donnachu mach fa adiva a gaiug, donnachu mach fajan, coolers, Alan mach goil, gocht, Alan Cameron, roig, morchug moor, mach dŵr, ag hyd chwaneich, noor sin chwyrel loine tro John, mor sin fer mach Ginnagan, Dale Street, per John Campbell, 25 Commerce Street, Tradeston, Glasgow. Sé nenne moor ag Dale Street ach Tradeston Street mach Ginnagan tíadach thimcheall a chóirnear for John Campbell. Amy Grow Campbell, Elcher. Nisha ha fisrug agam se go kriach. Ha fisrug agam kierer you shin gonna shia diag a shaw. Tails and yor agam the Gaelic other word. Who've added a gaiug, donachug mach fajan, who get loin the muddiartig. Da Iain Cricarach Campbell agus orai ma haraj nach maran Neil M. Brownlee bevan nach Sheen Shanner and Braden people John Iain agus Donachug Mac Fajan a Mulle. Na mi yollach orai fan. A huv ayu a coig chiag morchug mor Mac a dhuur en nach hele fein leine I de kur traes morshin vonach doris doch Iain Mac George, that's a B. Who'd Iain Cricarach Campbell and skill Marachai Fion Doriach na Fermore for you. And the Nokia Jerk 3 feet a new. Thimcheall a new noun van Mac George Sanilla. Great cottage. We me enem a look massive fear for Neil is hats and door. I who've out of a Shia Neil McGinnigan and Drumpuye. No, out of a shark, dully. I who've out of a shark, Donahu Cameron and Policeman on the Chiruch, who Iain Cricarach Campbell doan the muddiarty, agus skill cashian for you. There are hells Iain Ogiela in Deòir, who get one a agus skrive Malloyan Oshanach. In 1871, the policeman in Tari, who is a native of Ardnamurchan, sang and recited a considerable number of poems of this class to me and gave me a list of 31 poems which he could sing, or which he had heard sung, or which he knew about. Who'd Alstead Machiavichal, Koshri Guganuti, agus skrive Alan Carmen Ghaidhlica, much traditional lore of great excellence died with this highly intelligent lorist. Hashakam Kujak said Deòir, Magunachu Cameron. According to Neil M. Brownlee, he was from Lochalan and had been stationed in Tari for 10 years. Although he had left the island earlier, he was one of the 30 policemen who escorted George Nicholson to Ballafui to serve writs on some of the men who were involved in the 1886 rebellion. Nicholson and the police had to beat a hasty retreat when the crowd moved against them, but when 250 Marines arrived, arrests were made and 8 appeared before Lord Muir in the High Court in Edinburgh. Duncan Cameron gave evidence at the trial. Bechorgan Cuinach de Thuchail Iain Mac George
an na nóchciad diag trífiad sa gáideag mas de hachar seo úlúg. Agus a thuh Iain Mac más eachdraidh bethe an dúneacham scríb Iain eile. Yesterday morning was beautiful. I got a tailor by name MacArthur and spent the whole day writing stories. I wrote 11 yesterday and the 12th this morning before breakfast. He is known to Neil M. Brownlee as Iain, who had a house on the march between Moss and Barrapple. He had a daughter, Margaret, who was married to Donald McKinnon from Kilmalloy. I remember the couple. The following story connects him with the fairies and seems designed to explain lameness, a handicap often associated with tailors. Gaelic. Va fer Iain Mac Iain as a vonjich a cumari ben hi a gero brúch an cromagnan greg ach lorge janan úr is chuda hol ris ben hi dalwa and jay and jalchi by toradh naar hanneke ben hi a chulov is leg I far na tochte zvrisht a chas heider na hake I liev tujug and jay. The 1881 census finds him aged 44 and unmarried, living at Moss with his brother. The tailor died on 3rd September 1903, aged 74, still unmarried. Haun rud the shesef, the mach ma Iain co-obrachail sa bheil nar a thug sgeulachdan do Deòir, ganach Ghaidhlig bliadhnachan. Scharo dunnach an camera na hen na votach ag thimcheall deich sa cóig. Bheith mhór chud gan daoine thug sgeulachdan daoine áiteachn éile thug sgeulachdan do bheachcan deor. Tar na bheithine na sin. San rug mór an dú Ronald bhríanna och geag hasid na cohorg choláitir van dúlchas na Gaelic. Scuidi mé sin chuil mé fáilte fisrthúg sa bí a thuh cóíad na tíiristich a seo a thu cuiteachú do Iain Mac Deòir.